Assalamualaikum, aku mau ucapakan. Waalaikumsalam, ulun menyatakan Kami di sini hendak bererem. Kami di sini hendak memperkenalkan ulun kuitan. dan aku paninian. Kami di sini hendak bereremian. Gasan mahibur sampian beretaan. Bila kami lucu, lah kasih tatawaan. Bila kada lucu, tatapai tawa akan. Yang pertama, Iya nang panambayan, yang kedua, imbah nang panambayan. yang ketiga. Kalau bilang ketiga-tiga, lagi yakin cukup. Hawai. Ame-ame belalang kupu-kupu, nini pindalanji kehendakan berminanto. Kada bisa. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi diurung bari-bari. Aluk kada bujang, jua kada balaki. Tapi parut ganal kayak orang beisi. Hawai. Yang sabujurnya kami ini lalakian, Tapi katuju badandan kayak binian. banyak nang melihat merasa geliana. Kami kada hiran nang panting tatawaan. Hawai. Cukup sekian, ini kesan hiburan. Bila tak salah mohon dimaafkan.